sadari yo matikina Marhamuli ako ibotoku Porak namao siya tonga nami Mangiuto laiko nagaberok kami Acit manang sona ibotoku Bersari peoni Ikon benget doho Ingon hatani tuani Tungnaso dari sirang So sinirang di hamatea Mororengan parangen Idoha sangat pendina dua-dua ni Patari nama Naboru Arturio Memai Ibotoki Di bagas molumi Mangoluan ito di rohani Hajar di damai Naung jumoloi Firmato dini Digonggong Tuhani Bersari peoni Ikon sabar doh Botoku bantuani ditongani rumah tanggami halongi aiko tunaporusi maduani ayo napori atau pamu itu dililit aturmu marana nang marmoru ditupai tuani kamu na dua satu sahur maluan oke ilo tutu ito hasian Ikon mangolu do menomu di botoku ajar ni amang borku nong jumului Molorenggan paranemu Idoha sangat pendina dua-dua mi Batari nama Naboru di rajao Peok mai botoku di bagas rohani Mangolu balito di rohani Ajar di damagi Nauju moloi Firmato tivi Digonggong Tuhani Parsari peoni Ikon sabar doho Laiku na burju Magaju ajuon Imo toko
Ditupai tuani hamuna dua satu sahurmat Tuhan. Ditupai tuani hamuna dua satu sahurmat Tuhan. Horas. Songon dia pe balgani geleng silu kadonamion las marohamuna las marohani ton dimuna manjaloi. Jadi ngagodang mulai na pagi sampai sadarion hata pasu-pasu na di jalohamuna. Jadi hami holan tangyang dosi dohonon nami. Selamat berbahagialah buat itok kami, laik kami. Semoga apa yang menjadi kerinduan orang itok sama laik semakin diberkati Tuhan dan semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Dan jadi songon hata sidohon nami moloon dan sedia memang hargana ale berkamu malas mirohan nami lapas hatoni ale sotung igadeho kamu na natile ate itu jadi moloboi batabai hamu asa lambalga Gabe tulang gabe. jadi songon hata ni upasama sidohon nami madabu main nasuri tu torun di tangga unang olo hamu lai marjuji aido sahe ni rumah tangga atau tuh Oh, lo. sa